Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino ti papanam, Tate Eddie. Sapay kasla na dagsan tabi nagkatyong, tata. Ijay sintraw, mapagkulang ilako ti basit a prutas, kanatang nga inapit me. Kita akman, tata. Ay, Ay, nawaw. Nagmamayat a prutas. First class ko naman. Nugatangag da ito, sakmut ilako. Hindi sigurado adakil ti tubok. kasi mag-ide sa lumay, tapno saan nga isupay a bagbagkatag. No kayat mo, gatangag amin da ito'y tata. No kayat mo, ha? Nasasaya pa nila. Saan ako na mabanlaw ang mga ipalijailay? Manungay ti pangilakom kadag ito'y tata. Siya mano ti presyo? No okay lang kada kayo, inton Sabadon ton nga alaan nyo ti bayad. Tapno mailakok pa, tata. Uy, awan ti pareko dito sa lumay. Agsubli ak tulad ta. Ay nawaw, nagsubli ka ba't adagos di lakay? Saan ako na nagpasintro, bakit? Nagilakwam nga iti prutas ken nateng nga inapit talakay. Imbatik iti tirsina ni Salomay, bakit? Apay mait, Katangan na ka no. Tapno saan tan ang mabambanog ngagpasintro. Aggastos na ba iti plitay? wen ba't kit di Ay binayadan na ka din. Saan pa'y bakit? Agsubli akto ka no intun sa badaw. Ay nasayat ano kas talakay. Agapit tanto manen intun sa badaw. Tapno adda manen itulod mo lakay. Ilako na siguro mait. Sigurado daytan, bakit? Ay nawa, nangalami ito prutas ken natin nga indisplem dito itersenam Salome. Pangalaak ko mangay, ginatang ko narding lakay. Saan ka mata nagpasintro? Ginatang ko kada Tata Eddie ken nana training. Sigurado ang mailakom dagito itinangina bakit? Iso nga rod ginatang ko, tamok adakkel ti tubok lakay. Manungay tinted mo abayad dagita. Saan ko pa'y nga inted ti bayad na? Inton Sabado pa'y lakay. Ay nawaw, inutang mo pa'y gayam. Dakkel at tulong da ito kada nana training ken Tata Eddie lakay. Saanin ang masapol nga agpasentro da? Isagana mo tibasit a prutas ken nateng nga inapit ta training bakit? Agrubot ka din lakay. Kalpasan ti panangan ta Isa ko ka di amin da ito lakay. Mangibati ka iti abastuta Sige. Ilista mo't lang dagiti naskin agatangat. Tagumatang mo't lang iti tirsina ni Salome. Asen, asukar, mantika, ken tuyo laang lakay. Dagita ti importante. Ilistam lat na bakit? Ang mumuto asawam, managlilipat. Ang mga no sa anak pa anak kaadayo kay nalipat akong. At ti bayad ti prutas ken natengyo, Tata Eddie. At ti listaan. Inton Lunes tumanen nga itod ko ti bayad ti kaitultulod yo, Tata. Okay lang, Salome. Ay, gumatang mamay itilakaw. Ay, nawaw.
Di na nadlaw akurang ti kwarta nga inyawat ko. Impulsa na magtinadagos. Sa bagay, nakapsot nga minin ti matana, talakay kat nga rod. Salome, okay ka kadilaay. Ape akas ta ti isem mo. Uwan, tata. Okay, aklaan. Ay, anya nga minin ti gatangam, Tata Eddie. Kita lata to'y inlista ni Nana matirinig. Ay. Daytoy laang, Tata. Wen. Kitain nyo takwarta nga inyawat ko, Tata. Agraman talistaan. Amangan no adda ti matnagyaw. Wen, imbulsa akong. Nangalak lang iti ibayad ko iti gatagig. Sige, mabiit laang nga rod. Ta isupot ko ti gatgatangin nyo, Tata. Daytoy laang tibayad tinatengken prutas ta, Eddie lakay. Day talaang matintid ni Salome. Manulaang ba't daytoy lakay? 2.5. Napuskol matiinyawat na itay bakay. Napuskol nga agpaysaw, nga masagsasa nga gasot madlakay. Kita ti listahan bakit? Ang mga no talaga at 2,500 laang tibayad tila ako ta. 3,700 matitilistaan lakay. Day talaang matiinyawa na bakay. 200 laang matiinayak. Binilang mo ka day, nyawa na kang ka. Saan ata nakapsot ti matak? Sa maisa, nagtalaga kan sa lumeg. Amang ano adanatnag mo di tadalan lakay. Ti panagkunakit safety matibulsak bakay. Uno saan? Amang ano talaga akurang ti inyawat na kin ka. Mabi man laang tagsubliak. Ang mga no na nagngagpaisaw ti tadalan. Nay, tata, adan sa mo sapsapulam. Jak amaw no, at datinatnag ko a kwarta na rin. Kwarta? Nagdapuak nga may ititilsina ni bakit mo itay. Inalak ti bayad ti prutas kin nating may ginatang na. Hindi nagawid ak. Binilang ni nanam ti kwarta. Kurang ka na. 3,700 tinaisurat iti listahan. Kurang iti 1,000 tinaiyawid ko a kwarta. Binilang yu ka di ti kwarta, sakba pimanaw kayo ti tirsina, tata? Saan ata nagtaliga mo itasawam nardeng? Day takit din, tata. Saan tayong amo na sino tinagkurang? Tulungan kayo laangan amang sapul, tata. Amangan no dalaang dita. Ay nawaw, apay anarabyan ka si ka, nardeng. Asino tinangibaga nga agpakarabii ka? Tinulungak pa yung amin ni Tata Eddie, Salome. Tinulungam jay lakay, kunam? Tinulungak amang sapul iti kwartada mapukpukaw. Hindi mi mabirukan. Aya, Kung gaya, apay at 3,700 lang tinted mo katakwada bakit? kat isumot ati presyo ti produkto da lakay. Ay nawa, nagngina tinangila ako. Nung nababalaang ti pinagbayad mo. Kasta talaga ti agnegosyo lakay. Diskarte ti kasapulam, tapno dakkel ti tubo. Ay, awan mon bakit? Amom alakay kin bakit di tao? Nung kastapay laang mataramidong katakwada. Di ka di makarit na iti kaasi katakwada bakit? Mayat matoy la akong aprutas kan natang Mari Salome. Gumatang kan Mari Janice. Sa dino ngay tinagapon dagitoy Mari. Lako da Tata Eddie kan na training Mari. Mayat man ta napanunot mo agatangan tila ko da. Una, ta i-retail ko mo dito'y tersenak Mari. Isupay matatulong mo kadakwada. Ay, naku nampay Mari. Kendakkel mo't ati tubok kadagita. Aya? Wen, bayadak iti 20 pesos per kilo kadakwada. Ilakok mat iti 40 pesos per kilo. O, didakkel ti tubok, Mare. Wow, dakkel mat ati tubom no kasta Mare. Pinagdoblim ti bayad mo kadakwada. Kasta talaga ti ang negosyo, Mari Janice. Alaik man
man ti bayad tinatingkin prutas may Salome. Ay nawao, apay nga ita kayo lang Tata Ede. Inururay kayo idi Lunes. Ado nga minti pakakumikuman may. Iso adya ko na sa angot imay. Awan ka din tila ko yo tata. Di ka matanang yag. Kwa Salome. Awan pa. Ay, at itilistaan kan bayad ko tata. Inton sumaruno, mangyag kayon tumanan, Juan. Wen, ano, adda ti maapit may. Salome. Dito lang ka diti bayad tinaudi nga intulod ka. Wan tata, mano akilo laang matday dyan. Oh, da kayo mati lumabas iti tersenak, Tata Eddie. Sa dino tinagapuan nyo, apa yan naliday kayo? Ititirse nati kumarin Salome, Janice. Nagsingir kayo siguro man ng tata. Apay ngay analiday kayo, mat. Una, tamanula ang matititid na bayad ti produkto may. Adayaw alangin ngi na ti bayad no iti sintro ti pangilakwan may. Kat no nangin at ipanangila ko na. Manula ang tinbayad na kada kayo. Iso amis mo tinangibaga. Kan nakita ang nangin at ipanangila ko na iti produkto yo, tata. Awan mo piman maramidan da tao. Tanalpas mo dyan. Ay, no kayat yo, tata. Dito'y tersenak lang ang tipangituludan niyo. Di bale, ta sa anak matakas ka ni Mari Salome. Di kay madanagan ta sa anak arupat kwarta. Kayat ko laang makatulong, tata. Agyamanak Janice. Angam no kayat mat ni Nana training. Di umaylat ta display dito'y tersenak. Mabalin mat laang abantayan na no kayat na, tata. At least no dito'y, adu ti lumablabas. Sigurado maibos tila ko na, tata. Kasaritak to ni bakit ka. Sigurado nga manuho day-day. Manulaang mananti imbayad ni Salome iti protas kinatang ngayon tulod ko iti tersina na training bakit. Ay, duamo tala nga kasta ti mapasamak. Intulod talat ako man ni Jesentro lakay. Nakasaritak ni Janice itay. Kanya kahit imbaganakin ka. No kayat ta ka no, kat agi display talaang iti tersina na. Mabaling mo lang nga si katiag bantay no kaya mo. Imbagana dayta? Wain bakay, saan mo kami na mabaling nga agi display kay ti paraangan ta. Sino nga mo ti gumatak? Kasaritak tuman ni Janice. Ay, jak magabin ka ba ilan ti agi sursor? Tanakapso mo to'y tumang kaw. Jak ka ba ilan ti magna iti adayaw? Ay na, agyaman naklaunay. Tay manugot ka nga agi-display ak dito'y tersenam, Janice. Ay nawaw, awan anyaman na training. Pagayatak ti tumulong kada kayo. Abagan no agapa kayo kani kumarim Salome. No maamuan na anaka-display ak dito'y. Sapay ko na amang itulod kami manen iti tersena na no agapit kamay. Ay bayam anana, jak kanunungan ti kasta nga arami de dya tao. Saan mo't mabalin aluklukon na kayo latan? An-anusan ni Tata Eddie, ti mang bagbagkat ka dagiti produkto yo, ng baratan na laang. Ay awan isulaang ti umasenso no kastanana. Kasano kayo ngay mat? Ay na, pagyamadak iti Diyos, tada pay laang dagiti tattao akasken ka Janice. Amo na ti mangisakit iti pada na ataaw. Isumet lagayam nga awan apulos ti intulod ni Tata Eddie iti tersenak, Mari Janice. Dayjay ka di, Mare? Wen, pinalubusak nga aglako ni Nana training dito'y tersenak. Imay di may nga aldaw. Umay tumanan no makaapit da. Aga-agaw ka mata niya. Ay nawaw, aga-agaw mo ta sasawang, Mare. Aga-agaw ka iti sukay, Mare. Ay, correction, Mare. Awan inagaw ko asukim. Tultulungak laeng, tanababalaunay ti pinangbayad mo iti produkto da, Mare.
Saan lang asika ti mangmangan, mare? Kat baybayadak mo ti alala kadakwada. Ti ibagam ket de, kayat mo met ida apagkwartaan. Wan, baybayadam nga agpaiso. Ngam husto ka de, ti ititid mo abayad. Ibirok da mo piman takas ka da tayo, mangmangan da mo mare. And for your information, mare, sa anak akaskin ka, at ilaang dakkel atubo ti adda iti panunot mo. Talaga amang ipaburak iti dara ti aramid day ta Janice. Anya ti basol ni kumare mo, Janice? Aga-agaw lakay. Ni, saan ka mawatan bakit? Anya ti inagaw na ken ka? Amom ka de, pinalubusan na danana training nga agla ko iti tersena na. Kay, anya ti pagpungpung tuta. Nasaya at kit di tapno dakkel mo piman ti income da. No diretso nga ilako da kadagiti customer. Kun mayat iya paglakwan da bakit adu ti tao. Una, ngam pangalaak met nga rod iti ilako. Ay apo, day tatubom lang man ti pampanunutan. Ay, awanan Basol mo lang. Di mo mangamin pinanunot ti pagimbagan ti palamataw. Asino mo ti bayang agpaluko ngay mo. Kagurak launay day ta Janice. Iso akanayon ti kontrabida iti biyagkot. Oh, di ka mat imay idi Domingo na training. Ay, wala. Tanakitak no kasanuna ka ako sila pan ni Kumarim Salome. Idi nakita nak dito'y tersenam Janice. Ay nawaw, di yulatan ikaskaso ni Kumari Salome, nana. Ay, higuraan na kapaykid din, gapo kada kamay. Bay anyo tagumura, nana. Awan matibasol tayo kankwana. Ay, basta, umay kayo lang agla ko dito'y tersenak, nana. Open to'y tersenak para kada kayo. Anya dyan mangag ko, amapan mo ka no is-istoryaan ti may papan iti panaglako ni Nana training iti tersenak, Salome? Pudno mat, aglakla ko ni Nana training iti tersenam. Ket awan ti business permit na. Ay no, pangaasim mare. Saan manan aday tak kinadakes mo ti ipakpakat mo? Agyaman kayo tawan ni Kapitan ije Barangay Hall idi napanak. Saan kayo i-report? Agsardeng ka man mare, Salome? Saan akanayon ti panaglako ni Nana training? Umaylaeng no agapit. Nalabas ka mat no kasta ti kapanunutan, mare? Tasyak pa'y tinalabas ita? Ay nawaw. Ti kayat mo siguro kat si kalaang tag-progreso. Ay dakas ti kasta, mare. Kitaam kat gapo iti kai-istoryam, dito'y tersenak matan ti paggatangan dagiti sigud asukim. Saan laeng adanana training ti inagaw mo kanyak, Janice? Agraman da duma supplier kan customer ko. Ay, correction, mare. Awan ti inagaw ko kun ka. Ti aramid mo mismo ti makagapo, no apay anapukaw ti panagtalatdakin ka. Ay, no! Ilakom iti 40 pesos, inton kwan, bayadam iti 20 pesos. Ay, awan malugi dagiti farmers tayo no kasta, mare. Laglagi pa nga agpupuunan met dagita. Agsarden kan! Talagang agburburak ti narakken ka! Saan lang gaya madayta? Kurang sa itid mo akwarta kadakwada. Tapay nga idinaminsan, kat ko na ni Nana training, akurang ti inyawid ni Tata Eddie akwarta. Basol ko pa'y nga rod ita? No syakti si Kamare, ay agbalbaliw kan. Ang mga nudi mo mo't mapupuutan, kat day tapay ugalim ti pakabangkrapam. Laglagi pa, mare. Naragsak ti agnegosyo, naawan ti lukluk-wam a tao. Ay, nawaw! Saan laang kumaadakkel aganan siya ti adda iti panunot mo? Panunutam met ti masakbayan ti padam a tao. Takasken ka, agkasapulan damet iti kwarta. Kang runaan iti amin, mayat ti taray ti negosyo no awan ti luklukwam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos,
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.